تماشاوان هجات وان دم داویه ده ایدی بریارا ها درخستن بریار بتایبتی جالیه دسته چاندنی هاتو درخستن هم جیجبونا که تابلوین انرژی لسر جودکاران ورن بلاف کرن جبر گودوان چند سالن داویه ده ایدی باران لسرانسری باکروش دات سوریه هم امتکارن بیجن بگشتی کم بو گلیو گازن جودکاران او بوگو پشگریش بو بیکرن جبرگو پرانیا جودکاران هیوی خداویجن سر آوا بنعرد یعنی آوا بیران و بوان بوی آویجی زوین خوارددن ناش بونا که سر مجارا یا گوگ دسته هندورین ایدی دست ببورین دسته چاندنی دست بلاف کرنا لوح طاقه شمسی کرنا می بری خوب دنجا میوان خود باجار قامشنو افسرو که دسته چاندنی کانتون جزیره سوزدار برول گل محاضره مامسته سوزدار دمت خوش به یعنی سیستم بلاف کرنا وان لوح طاقه شمسی لسر جودکاران چاوایه سپیکه ده سپاس جبو قنال رونهیگو در خدامه براستی وکو آنی زمان یعنی اپرز گریک یعنی افدمک یعنی ام بیشن جودکاری ام بیشن باکور روجلات سوری بگشتی و بتایبت یعنی ای جزیره جی در باز بن یعنی کمبونا پیدفین ام بیشن زراعتی بگشتی و بتایبت یعنی وکما آنی سر روشا ام بیشن و ای آگو در باز دبی کمبونا ام بیشن بارانی و به پیوستی مثلا ام بیشن گو ام تشکی چاره که ببینن گو ام کاربن ام وی مسئله ام در باز کن براستی جوان پروژه ایگو مگ ام لسر کار دکن آنم پروژه تابلین انرژی ایگوانی زمان ام کاربن ام بگینین جودکاری خو جبر گوت یعنی ام بیشن وک جزیره یعنی ام بیشن اعتماد وی ام زراعت سر آوا ام بیشن آبیران آوا جوفیه جبر فی که یعنی ود مگوت یعنی شرط و مرجع و دم كم تير درواز بين كيم بونا ام بيجن باراني و كيم بونا ام بيجن بتايبت يعني وك ام بيجن مازوتا جو زراعي براسي يعني لازم بقوم چارك شير ديبايا حال حضران كام دس بفي بروجي كري بروجي تابلين انرجي ام دس ما بيكري جو اقوم بجين جودكاري خو بتايبت يعني ام قلت اي جزيره ما دس بيكري گوری و قناقه که دم حتی دم پیش ده ام هول دنگ ام وان جودکارگیش بیره خوگیش ام بکن سر لوحه طاقه. بله براستی گابک پیشکتی ارینی جهمو آلیان و هم مازود نای خرج کردن هم جی هوا پاکش دمینه یعنی هر کس سوده جروکی دگره و روک جی هر کسیه نه آت دولتی و آلیه کیه. لیم خواستن وینا یکی ناز بکن جدا بونا لوحه طاقه ایوه ج سوکا حر چاوایه یعنی متخوازن هم جالیه جودت آوید بیجن هم جالیه نرخوی سعراوی چاوایه سعر آگونه بدن جودکار و سعر یاگو جودکار کره لسوکا حر بکره براستی يعني ولو هنكي أنبو مجارك دنا بشوت كارد قلت شو مات إنه هناك ولو جداهي هي مسألة سعرية ده براستی دست پیکا گم دست بوی پروژه کر مخصوص یعنی پروژه کی سر اساس کی ام بیشن باش به آوا کرن لوحنی ام بینن ام بیشن جودت هوان باش به نوعیت باش به جوس به پرزگریک در نکفن الگوری یعنی ام زراعت و شوپاندنا تشتی ام لوحه گل سوکه براستی یعنی گوری وقتی گو پلای گرمی راد بگوت او لوح دا يعني جهدي وان دا كد هبطين ما نخست او كز تشتي يقول سوكي ام بين براسي ما تشكي تايبت هاني نوع فان لوحان نافي وان طبعا هيريزوني او يعني ام بيجن باندورا ام بيجن حرارة بيلي حرارتي گرماي او بانسر باندور ناكي واطي وان حتى حفسدو بينج واطاي طبعا وكوا ما اني زمان ما قلت ام تكلفات سر مزارع براستي بر جرانيج بوغو ام كين بكن مكر ام بيجن وكا سر سي قسطا اول ما قلت ام سري سدي سي قسطا دا ام بيجن سري سدي سي بينج بشتي موسمي زفستاني وقت بداوي دبي وقسطا داويشي بشتي موسمي هاويني اصالا ورق بداوي دبي اموجي سري سدي سي بينج دگرن بله ما مستسوزدار زحمت نبت متخصص الكاميرا خوزيت انا ريبايا يعني ويك اشتناس بكن نها جودكار بري خدن و بچرنگي جوات کرن يعني تقول سر سي قسطاي هل بتجبو جودكارم باشه لهجر موسم نهات و چاوا بكن
طبعا اوانا وكوك ما قلت يعني سيستم كوي مجردانيه جودكار كاربج كوميتا خوي چاندنيه يعني زراعتها باجير كار دسبي بك او جودكار يقول جمع قيد كري جمع رخصتها ويها به تنظيمها ويها به بيراوي ام بيجن او شغال به او كارب سردان زراعتها خو بك الغوري وي دوسياكي حاضر دبي او دوسياتي كوميتا چاندنيه لكانتونا جزيره لغوري وي ام بيجن هاف بايمانك او عقدك ام شيت كندور تاخو جودكار ده بشتي في عقده او دور كوميتا سوكا جواكي قالوا درك ايجاري لوحه خو بقري طبعا اف سيستم ولويه وكما قلت يعني دسبيكد انا حالي حاضر الغوري جودكاري جو بري انا طبعا خو قيد كرمون او جودكارنا يعني كارن جي ايرو دي كارن ورن سردانا ما بكون كارن لوحه خو بقرن بله بريس سوزدار بریاس خاطری خوشتاب خوازم وی کشتناز بکم نها جودکار ایدی بری خودن و وان لو حاجوات کرن مثلا ام بین سر آ مازوت و بیرا پشتی گوگه وان کسی هان وان جودکاری هان لو حیطا قاشخوردانی سر بیری خواه از باورمون نما مازوت دنواج بونا که مثلا جنتور یعنی موتور بیری بخواه نعم مسألة شاوي مسألة جريداي ام بيجن موسم يعني انا وك ام بيجن زفستاني نا مازوت ديني يعني ما قلتي نتني والله لوح تاني وام دج جودكار بردنجي نا زفستاني دما زفستاني ام خزان يعني روشا هوائي نزيد باشيش بو لوح نكار ام بيجن سري سدي صد بكار بينه جبر بيك يعني ام مازوت جي ام ديني اما نيفيه كميه يعني ام نيفيه مازوت ام دينيش بوغو كاربه ام بيجن روج ام بيجن روش هوائي نباش به او كاربه سر جنراتوري خو كاري يعني او زفيه خو عبده ام نيفيه كميدين راس هاويني ام دسكنين هاويني ام سكن اما دم زبستاني دم دي ساجي نبيدي يعني ما بس تامجبات شبو انه ام كارب مثلا زراعتي سر نجي هيدي ام سكنين وام فقن يعني دوره زراعي وكبري ام بيجن تشاو موسم هاويني موسم زبستاني دوه ام كارن دي سهيدي زراعه خو فقرين وكبري بله گلکی سپاس لبریا گوز بداوی بکم متخصص ام بچکی باله بکشین سر والحيوانية أجبر قلت هفسروك جشتية ويجي هرش قاسم جارة من لو حطاقة شمسي بو لجبر نبونا باراني جبر كيم درفتين هي إدي قالك خلق خدي باس بقلي وقاسن براسيج مرة دبيجن أم تخوازن بيكي ومبكن مجار دي تلفزيوني ده بشجري جبونا كسر الحيوانية تنية أمجي تخوازن وكا جود كاران وكا خدية عرضا خدية بيرا دعمك ما هبه ولو بتشوك بجي ونجبوها تشي دبيجن براستي يعني وقت قلت يعني ام چاندني وسوالداري نجي براستي او جي هولداني مجهله سوالداري جي هي وام نسكن يعني وقت ونزانو كزراعات الجوري درفتي دستيمت يعني ام لقاح او بيجن او درمان جو اي نخوشيه سركه ام بيجن دو كانتونا جزيره وباكر وجرات سوري ام هر سال دين جوت كاري خو يعني ولو بي شرط وبي مرج ولو ام ددنوان يعني تاني جوت كاري الجم خيط كري ام ددنوان غيني واجي يعني ام ايصال ما دوره علف براستي ما نسكن عندي يعني كونه ما قلت يعني ام بيج ام دو زهيه كير درباسون وقال لك باندورا ويلسر ام بيجن خدي سوال هابون ما علف نسكن حتى رجا ايروجي ام علف ددن وغيني ولو جي ام بيجن يعني ام بيجي خدي سوال خرج بيجن بري ما 10 كيلو دن انا قول جوري ام بيجن احصاء قوم دركبن براسي يعني فان رجا ام دس باحصاء كنو بكن ام اجا سريع ام بيجن هر حيوانك يجي ولا 10 كيلو ام 11 كيلو بدينه يعني اوجي براسي يعني اليكاريك خدي سوالار ودم بيج يعني ام بنرن شو تشتيقوا بيسر ملي يعني براسي وكزراعه ام بكن يعني ام برناسك بله گلکی سپاس هوا سوزدار برو گوته اب آگاهی هیجا بمره پار فکرون تو بجداری برنامه ما یه ایروش بو گلکی سپاس